Aha. Ya mamu nyina akwaba. Abra so say dey agudi wonsam ebro. Premtobre agokansie na dey masom afi. Emi say pon ne resi apampam say yo. Na dey afia mankura kukuresi na pampam. Em ga say resi atiko. Say dey bisi apampam. Boye, to ye say dey be wo wani. Timani ntem na makono ato aso. But when him say na no ye dem owie na ebi so be bi counter ye. Ese mebre na ko say kra no. Wo racket okreku jefe president kra na swate. Chairman swate. Adwuma na din. Je kufo ka po ye bo no. Enro ye okumasi. Na go ye ketokreku ko akọ say jefe president. Kumasi force ye mehru. Oh. Mu ro president ro no hu. Oh, ale. Na mo yesa. Mami sa. Fans no marketing ane ho mo tete chairman te se fitin ra be si Nigeria president na yo onaye nere sa swiri it's small ti eating na ketin ti mini to no aduane ma no de ne safa na ho kaka sa ketin ni want many owie no so okay ni obesa no aduane ba kwa ka ho eno so no aye eno so come on it's many asado well, yan ko tamale na yan ko de yakoso tamale na no a akorokofo ko boboro ho ye ho abasem se so aye hoya park na so aye something na say na se for na start yes wajmo ni here na ka bisi so na ka no niema bi efika nimu no pie no na gofo hu kala ni ye papa ti here ka ne hu ne yan se atro sewage system said you sewage so de and na niema no ho hwegu so na be a omo se no so nutrients wom ti players na mo de mo be ko for niema because the niema ngu utu se we ye ayi for de no hit him woro we say emu pi we dey we afa chame we dey afa chame and omo de grass no e kumna unu se no vitamin K no wom tebema grass na funtentem I guess more tomo wono niema etu sa oma no mo yema hwe no sorry facha me odidi afacha me eti nipo na so twa picture no wo ma ko hwe akwa no ko e ba to dwa no Ghana for yomo se nemi ma anibia bai hitim na wo de egu grass so ti nipo na twa picture no se ni phone no ni phone no kwa ne phone na twa picture say say some more office na mu use some phone bi to no kwan phone na ni sheda anye kre papa na say akwa we ya na twa picture no ma chena ma na so anhye e say you pay so mu yi na di kura oh chama na picture ka kro de bai na ho ni ho ya hin nti e say ho bon no nya sam keto hey well then ko na yen ko pie mu Black Queens of Ghana Friday ya ni Zambia ya dia ba ko Mr. Keto ke kwa Japan betini de tu ne ho say ya Black Queens de ya ma ayakono too much na kan kra ka mo ba kan bo be dress say Jay guess not touch it down. Abba. Yo. Abba. Come on, see there. Stop it. Mommy more. Guess ne back up. Where do you want to know? Where do you for there? Stop. Where do you want to then you come on. Abba. On my land ticket. He said there. First no come on tad ye be I say Black. Ajia. Hello, assalamu alaikum. Alaikum sir. Black Queen. Yes. Yeah. Oh, Black Queens. So Black Queens. Come on. It's Zambia for mama. Who say me man? Can't what? Guys, can you see? Are you new? Comfort. They're simple. And the phone, comfort. You see, Zambia for ya bedu. Ama bia come on. We say guess no say the bia Black Queens then why
Ah, just say be Zambia for. Na madam so aba pimples kakra na wona fono ho but still you maintain. Yes. Yeah. Stop it. Tie be ko mo camp na ya mam update of the ekoso Black Queens camp pa anya sam keto akura. Come on. Whoa. This is in the bag no koto enche akura. Come on. We say mono dwan. Keju na ngasa ne Erica see everybody, Mrs. Fiaman Kwatama Pony and in our pump, etwaso.